Welcome to the Leading Site News. Hamren constituency lo Longpho polling station of Herman Sokti Kendra Amay Kangipon. Nijang Karbiang Long Hamren constituency ke perlo Rong Karbi committee hall long polling station Longpho of Herman Sakti Kendra pen polling station Amay Phula pen Kongchun Bang Aphan Arpuga Chelarpon Ajay Mek Kedeng Ponolong local EM Mangal Singh Timung Chitong Dunsi May RDP Dun. Lason si Prekja Madim Tami Arpu Chelarpon Bom Lapen BJP Racharia Song along Ningkan Trok Pen Ipong Arpu ka Chelarpon Do Puta EM Mangal Singh Timung Pen Mayalong Jaipon Bangso Mayalong Alusia Man Pen Kachitong Dun Local EM Mangal Singh Timung Lapen Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Lapen Penangan Kithe Kidingatum Chitong Dun si Mesan Meet In Samjin Pen May Pajutpon Hamren Pen Chandra Singh Ronghang report the Leading Site News. Itu lah board committee keseng long, aku bercelar long kesan sih ini lah aku bercelar bondo. Ningkan trok apilo pulo tangte BJP niamat tangke long te na board committee ta disapol mangi. Lake hatak central pen si order lo, central pen lo, state pen lo, district pen lo. Lasiladak pinike Sakti Kendra la isisia cintum dak Hamren long Sakti Kendra Frido pinike Hamren Sakti Kendra lo la Sakti Kendra andar pasta ho a local committee do mane board committee do la sela so board committee long kisuma dadim ke chelar fruilo sob le chelar ka le along ke permanent secretary phan lar lo along bang ke president phan lar lo jola son lo la ke mane tum BJP kes nikan throk apilo pulong ta risa phol do la selpini ladak risa pholo la se chingki chethan pen ladaka bange on negotiation lobute da chingki chethan pen se bane pini ladaka biodi bang risa phol kurilo ladaka election system ave madake selection ta bane akimi body ya bafrang body pen chingki chethan pen si jitum pini la so kam bang claim no ladak sampai soal bang solo state pen ma council pen sila so selection ng pilo mate dar rong local committee la so select order ke state kari lage ekdom central pen se state body tum phan pro state body pen ke district body tum phan pilo district body tum phan kan onitum mondol level lada returning officer do lada khadak pen se appointment lo la pen ke Sakti Kendra level tara mane returning officer do halatum pensi cingki cethan gute la local committee abudi pen cingki cethan si pinila so selection kam ke claim lo manchol go long APLP school long kisung alam thi headmaster semen rong hang pen chipak lang pong West Karbiang long Rongkhang constituency ka parlo long APLP school ahem quality education ahem chingli le da son si thekon long la son si kai ki ta Karbiang long arlo mai meeting along atokon nota chithan pon bom lo loka charlia hinanat paching tho thek nang ji puke bonta Rongkhang constituency ka parlo long APLP school ahem along kinon puta kijunjia lang anta long dun delang la pen Charlie bom ahem arlo oso maratum kaningjing bench desk table chair anta chitang dun di pin lang pusi hadak pen apa chini don la si local MEC la pen Karbiang long arlo non kachari bom council along education EM la pen CEM atum aphan nara vek nangji puta chuni report Hamren pen Chandra Singh Ronghang report the Leading Site News ini nang itum media hoi itum nang itum dak lo IPLP school long ke ba nhiều lắm, tình trạng chỗ đó thì mình đang bằng cái đi lo lạc đang gọi PLP school cái này lo hiện mà có tình trạng của season mình ở bên này single teacher thì đang bằng cái sung cái topic là bên cái đang wondery world ta về bên cái field ta về cho ta về cái sung đó bên cái long school là bên cái là mình sia room pertama ma teacher room pertama lahai ta ave मतलब में पर के दाम के वैंग परतमे शिक्षा को टोवार कदो कभी परतमे नसी पर बंग के नसी ला के थे के डिंग तुमन परतमे नसी अचुनी रिता दो बम लो नसी ला
education em phan pertama lah si go pacini dun tholo media hoi pen lah si tamane ada long PLP school along bangke kabia son topik lai kesung son topik oke kesung ke dang hem pertama da ke ave lahir lo lah si kesung topik lah da bangke si charang bong pertama niluwet si lah si kap kontrona ang tonalam pertama somar tumhan ben ke than timum ben ke dang lo te bangke usomar le doan pertama ke thanangi bangke ang konsomar mata thanang lap ngane kejiwan pen ha dari kelas 5 an bangke university ka kontrona lasi kesung dopli lasi teacher pertama assistant pename ke nang sot bek lo te dak ajo ding pilo ne li dak nangi yon tenge kan lon 2002 pen pining an lo somong sampai an li ta cepaduk cepalak masih bane la so school mi nangi ma ko smart category do nangi pen an lo ne wecheng veri hu sampai gari motor le 1 sampai iken ben sampai wang lo cepaduk pen la pen ke asinon tala so school sampai kono so bapatai tim sampai asi midun san bom lo lasi mana nyuwet aki un ia joine silasi singuti sala pasi kau nang supi ni penjaha wena office akam da do bangke la sori pulutan ke par ke school ke wang long de po par bangke dak somar to bangke wang nak titi ason ta do lo asi la bahai hui ke sung do pi la dak asi mane non nale tu media hui tum phan samela sinak pachini do lo la bai hui kenang sot nai do ulang na dak kasi lahai kapat jogi ma te na ke pia ji phan ba kap na pali ji phan mustami la si media hoi pen na pak lang lo media hoi lo nasi na tum phan ke wang pen ni kita sinan tuni no men lahai pachit tai phan ma te lahai pachit ni je phan la kajari council long cari ma education in charge ia ma tum phan pen na si tuni re lahai an cholo la la dak enrollment kadok ke bang ko resido kejiwan pen kedang lo kelas 5 ba kelas 4 bote ave kelas 4 bang ke kelas 5 bang inu do pada kelas 3 bang tido kadok ave mane hari bang ko resian do nangli phan la sarva shiksha abhijan pen kopi pya kerap dol pen block level atum kopi pi nangli phan nangli pi pajir pun dol bang so school ba block level pen lama ke siksa pen bangke nangkera bangke non ne ke theklong bangke isi la ri rank isi la dolo pen ya hula toilet dolo lan cho la ta non hinu elo lai ve piar nimi lo lai kusutame la pare bench desk kusutame ve hala nivel grana pati hala non bench desk sai kusutame kiki pela tebul ta hinu elo ya da hinu elo porque blackboard neli me chance china blackboard la nanchal